Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah, ras selamat wari minggu manbanta krina. Manbandu kekelengan kami, siskali enda denga, ikut muat bagin ibas kebaktin enda ikatakan kami mejuah-juah. Ibas wari minggu si sendah, kita megikan pendilona selaku ring-ring ni Kristus si tanggung jawab guna ikut muat bagin ibas pekena-kena dirinta selaku gereja si tridah ibas persadaan kesaksin ras pelayanan. Si gejapkanlah selaku perkuah ate Tuhan si jadi pendilo manbanta guna majekken kulana ibabo doni enda. Turang rasenina, mari dage raduras kita gerina arsembah man di batanta si badia ibas kehamatan. Mari raduras kita rende arah kitab dendenta nomor 110 ayat sada ras si peduakan. Ibas gelar di bata bapa sinepa langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia. Si enggo mereken erbagai-bagai pemere man kalak si erkini teken. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa nari. Ibas Yesus Kristus nari. Ras ibas kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Dage lanai bo rendobah, kalak Jahudi entah kalak Junani, budak entah kalak bebas, dilaki ras diberu, sebab kerinana ngekam sada ibas Kristus Yesus. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 264 ayat si pemena.
bergegeh ibas ndalanken pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu, gelah ngasup kam ersada, ersaksi ras ngelai ibas kegeluhendu. Nina, sabab ibas persadandu ras Kristus, kam go ipebaya ibas kaipe, ibas pengeranandu bagepe ibas pemetehdu, lakam kurang kaipe, karena pemerena. Erkiteken kita enggo ipegegehi di bata. Ema kamari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 386 ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul, bindu 2 ayat 40 seh kubas ayat 40 Iogeken kami isina nina bagenda. Melala tanda-tanda sengget, ras kejadin-kejadin si mejin, ibahan rasul-rasul. Perbahan si kerina kala erkemalangan man di bata. Kerina kala singgotek man Yesus tetap pulung ras-ras. Janah kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana. Jana duitna ibagi-bagi kena suai ras keperlun sekala-sekala. Alu ersada ukur, tep-tep wari ia pulung, ibas rumah pertoton, ras-ras ia kerina man, ibas rumahna, alu meriah dengan ukur meteru. Ipujina di bata, jana kerina kala erngena ate man perpulungan Tep-tep wari, itambahi Tuhan ku perpulungan kala si iselamat kena. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata kam Bapa kami simada kuasa, kekelengendu simpar ialuken kami, ibas anakndu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Ibas paksa kesempatan enda o Tuhan, pulung kami kerina anak-anakndu, guna ngorati kerna katandu. Berekam dagai pemeteh dengan kepentaran, man kemahendu guna nuriken kerna katandu. Bagai pe pengangkan man kerina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Gelah katandu tetap banci empelimbarui kegeluhenna,
Dengan babai ia geluh ibas persadan sin teguh ras Tuhan. Enda me Tuhan pengendesen kami ras pertoton kami. Aluken kami o Bapa. Alemindu kerina salah lepak kami. Sebab reh kami pengendes man bandu. Ibas gelar anak du Yesus Kristus. Pematang kegeluhan kami. Ibas gelar du kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Nehemia bindu 8 ayat sada sekubas ayat 10:2. Kenca enggoseh bulan si pepituken kerina kala Israel nggoringan ibas kuta pengulihanna. Ibas wari si pemena bulan kerina ia pulung i Jerusalem. I tengah kesain deherken gerbang lau. I pindo kala ndai man Esra. Mesekala imam dengan ahli undang-undang. Si iberikan Tuhan man Israel arah Musa. Gelah ibuatna kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab ku perpulungan dai. Ija enggo pulung subuk dilaki diberu bagepe dana-dana si enggo ngasup ngantu sisa. Alungala kempak jelma si pulung ibas kesain deherken gerbang lau Iogeken Esra undang-undang dai mulai matawari pulta seh ciger. Janah kerinana megiken sa alu tutus. Esra tedis ibasada mimbar singgo ibahan guna keperluan si Kala si tedis arah kemuhunna Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Rasmaasea. Janah si tedis arah kawusna Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbat Dama, Zakaria, Ras Mesulam. Sanga Esra tedis idas mimbar kerina kala ngidahsa sabab ganjangan ia asangken kerina kala ndai. Kenca italangina kitab minter kala ndai tedis kerina. Nina Esra, pujilah Tuhan di bata simbelin. Kerina kala ndai ngangkat tanna, janahna ngaloi, amin, amin. Jenari nembah erjimpuh ia kerina, ayona seh kutanah. Kenca bage keke ia kerina, tedis ia ibas inganna sekala-sekala. Janah kala Lewi si tersena ijenda, nerangken undang-undang man bana. Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabbetani, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Josabat, Haman, Ras Pelia. Langsung iterjemahkan kala ndai undang-undang di bata jenari iterangkenna seh maka kerina kala ndai ngangkasa. Kenca ibegi kala ndai kai si ikatakan ibas undang-undang tangis ia kerina. Maka Nehemia gubernur tupung si ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang bagepe kala Lewi sinerangken undang-undang ngataken man bana kerina nina. Wari enda mewari si badia man Tuhan di batandu. Maka ola kam tangis entah pe erceda ate. Genduari mulihlah ku rumah janah man-man lah kam. Rasken pangandu, ras anggurndu, ras kala si kekurangan. Sendah mewari si badia man Tuhanta. Maka ola ceda atendu. Keriahan si iberikan Tuhan man bandu erbahanca
kam megegah. Kalak lewi niar-niar lako pesini jelma sinteram janah ngata kenca gelah ola erceda ate ibaswari si bagai badiana. Maka kerina ia mulih ku rumah cinari man ras minem alu meriah ukur jana iras kena si kerajangenna ras kalak si deban. Sabab angkana kai si enggo i ogeken man bana sejenda me pengogenta. Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan sini kelengi Tuhan ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Ibas minggu enda gerejanta nikapkan liturgi minggu tri tugas gereja. Ibas minggu tri tugas gereja enda kita iajuk gelahna tetap ngeluh ibas persadan. Palas persadan taeme kata dibata. Kata dibata melala berikan pengajaran si mehuli man banta. Pedah-pedahna mempersingeti kita gelah nadingken kerina lagu langkah silapayo. Pedah-pedahna mabai kita gelah lit min tujun dengan perayakan geluhta ibas masa sireh. Dengan tersuruh ka ukurta kencam pelajari kata dibata nirangken dosa. Si evaluasi ka dirinta sehubungan ras kata dibata kaikin ngeenda si tuhuna siman pekenan ibas kegeluhenta selaku anak-anak Tuhan erpalaskan kata dibata. Kita pulung ras-ras palas perpulungene kata dibata. Kata dibata ngajari kita karena tugas ras tanggung jawab ta selaku anak-anak Tuhan. Maka labo bias kita pelajari kata dibata ngenca. Ngogesa entah pe megi-megi ngenca. Tapi kaidage ulihna kenca kita megiken kata dibata. Enda me si penting kal silakoken ibas persadanta. Bagepe kenca kita enggo megiken kata dibata. Tentu ngolit palas taguna berita. Sebab kuganin tam beritakan karena kata dibata adilalit palasna. Kalak singgong geluh ibas kata dibata igeluh kena ibas kegeluhanna alunak siken memberitakan karena perbahanan Tuhan simbelin ibas kegeluhanna. Maka senina ras turang sini kelengi Tuhan. Memberitakan kata dibata enda tugas ras tanggung jawab ta kerinana. Sebab ICPIA singgo pernah begiken kata dibata, singgo rusur ngorati kata dibata labanci ngadi ibasia. Tapi harus iberitakan man kerina jelma gelah banci pe amanat agung guna beritakan kata dibata enda ku sebelang-belang doni seh makana banci kalak ngit pe ipridiken enda me pendilo man banta kerinana. Jadi adinggo si begiken kata dibata. Berita kita karena kata dibata. Lah kepeken bias adilakin si cidahken alu kekelengan. Iingat kami tupung benana kal masa pandemi Covid enda. Sekala Bapa di tengah-tengah gerejanta, entah pe mambre ning kami sekali, nina bagenda, pandita, labo bias megiken kata dibata ngenca perpulungan, bagai pe ngikuti kebaktin. Tapi kai perbahanan gereja, penampat gereja, man perpulungan si kesusahan. Kai banci silakoken, gelah tuhu-tuhu kata dibata hadir di tengah-tengah kegeluhan. Kata dibata la terjeng turi-turin sirban cantabah pinggel dengkeh kenca. Tapi minpe banci tergejap man bana seh makana inanamina kuga besur dengan lah kekurangan.
iidahna dengan inanamina kuga bentuk kepedulian gereja guna nampati ia ibas masa susah si inanamina. Maka alu kata sindai tuhu-tuhu terajuk, tersuruh, terdilo kerina perpulungenta ikut muat bagin. Nikapkan kaikin sada bagin silit rezeki ibas ia guna nampati. Guna engkelengi. Ijai maka tuhu-tuhu kata di batae. Singgo tersuan ibas pusuh. Bansi pe iaplikasikan ibas kegeluhan. Erbuah ibas lagu langkah. Sebabna memang payo. Adina si beritakan ngenca di bata dem alu kekelengan. Tapi labo kap ndudat kalak nanamna kuga kekelengan di bata. Labo banci leket ibas pusuhna karena kekelengan di bata. Sebabna tupung kita merekenakan mankala si melehe. Ijai me idatna nanam kekelengan ibas Kristus. Tupung kalak muas. Ijai si berikan ia lau inemen. Ijai me inanamina. Kugakin keleng ate pengikut Kristus. Nang dangi kegeluhanna. Bagaimana pe bangsa Israel. Kenca ia ngelewati masa-masa sulit. 70 tahun dekahna i tanah Babel. Makalit kesempatan manbana guna mulih. Ku tanah Israel, ku tanah singgo ipadankan Tuhan manbana. Makana si idah kuga Nehemia sekala gubernur iizinkan Tuhan guna majakkan mulihi tembok kuta Jerusalem. Tupung Nehemia jadi gubernur, Raja Artasasta berikan kesempatan man Nehemia guna majakkan mulihi tembok Jerusalem. Jadi kenca masa 70 tahun bangsa enda ngelanami masa-masa sulit. Bagaipe keriahan-keriahan i tanah Babel. Sebab labo kesusahan ngenca. Tapi pernah ngeinanami na keriahan ibas tanah perkawanan makana lid kesempatan kala enda mulih. Ku tanah singgo ipadankan Tuhan manbana. Ringan ia i Jerusalem. Maka kenca sebulan si pepitukan nina. Ije ngo pulong kerina bangsa Israel. Ngo mulih kerina ibas tanah perkawanan nari ku Jerusalem. Ku tanah sini padankan Tuhan. Maka ibas wari si pemena bulan kerina ia pulong. Meriah tuhu-tuhu perpulungan bangsa anak-anak Tuhan pulung ibas tanah si inggo ipadankan Tuhan. Maka melas Athena perpulungan bagi-bagi saja ngenca. Maka ipindona maka minlit sekala imam ngogekan undang-undang Tuhan ibas perjumpaan kenca ia pulung la akapna erdungdung dahinna. Langa akapna erkesehen kai si ilako kena adilengakin idengkeh kena kata di bata. Maka ibas perpulungan dai palas perjumpanna, palas keriahan ukurna mekapkan undang-undang Tuhan. Makana imam ngogekan undang-undang dai isenakan ijenda gelarna mekapkan Esra. Kerina kalak pulung gunan dengkeh kenca. Dilaki, diberu, danak-danak, kerina artedah ate. Sebab engkai, tuhu-tuhu sada keriahan kalman perpulungan banci ia pulung, kubas tanah, singgon dekah kal iarap kena banci ia ije pulung. Maka tupung kata di batandai iogeken kerina kalak si pulung dai ngantu sisa. Esra pe ioge kena undang-undang Tuhan janah kerina kalak singgo itetapkan
Guna tedis arah kawas ras kemuhan esra tupung kata di bata entah pe undang-undang Tuhan iogekan tuhu-tuhu sikap krina guna ndengkeh kenca. Jadi tupung kata di bata enda iogekan pe perpulungan krina tedis enda ngata kenca tanda kehamatenna di bata. Ibas ia megiken kata di bata maka iresponna alu melasken kata amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kata di batandai pe iterjemahkan. Seh makana krina kalak banci ngangkaisa. Memang adi kata di bata ibelaskan la iangka. Mejile gia entah canggih gia bahasana. Adi labo iangka teman kaikin gunana ma bagi. Enda krina kalak banci ngantu sisa. Maka arkiteken undang-undang Tuhan dai banci iogeken ibas tanah Jerusalem singgun dekah kal iarapkan bangsa banci ije ia pulung. Gondekah kal tedeh Athena banci pulung i rumah toton Tuhan i Jerusalem. Maka dungna tangis ia. Tangis ia ban seh surah-surana. Tangis ia iingat na singgonggona. Tapi kainina Nehemia selaku gubernur, bagai pe Esra selaku imam, dengan pe kalak Lewi, sireh ijai nerangkan undang-undang Tuhan dainina. Lah perlu kam tangis. Sebab enda labo wari ceda ate, labo wari kesusahan, tapi wari ersenang-senang. Maka mulihlah kam ke rumahdu, panganilah pangandu, bagepe anggurndu, dengan bereman kalak si kekurangan. Sebab wari enda wari badia, wari keriahan ukur. Kalak Lewi tetap bertanggung jawab, empesini kalak si tangis dai. Empesini kerina ia gelah ula ceda Athena. Tapi di banci si ertiken, kala enda teriluh banci deba banceda Athena. Sebab banci pelik keluargana singgo mate i tanah Babel lanai ikut rasia. Dengan banci kange ia nak tak iluhna tangis. Erkite-kiteken kaisi ia kenang gondekah banci pulung i Jerusalem. Enda ngoka tersehi. Melala erbage-bage sirban cakala enda teriluh dengan banci pe nak tak iluhna megogo Athena ceda Athena. Tapi ijenda si idah maka na persinget si isehken gubernur man bangsa la wari ceda ate tapi wari keriahan. Sebab ngoka banci ia kerina mulih ibas tanah perkawanan tanah Babel nari. Makana adisinen ijenda pulung ia ras-ras megiken kata di bata. Palas perjumpaan na kata di bata. Makana perbahanan na si mahulindai icidah kena. Alu memberitakan karena kebenaran kata di bata. Nehemia, Esra, bagepe kalak Lewi tetap nerangkan, nurikan, beritakan karena kata di bata mankrina kala Israel. Maka isikin si terdilo tertugas guna beritakan kata di bata. Kala singgungan tusi kata di bata. Maka adinggo si begikan kata di bata ula si pesini ibas dirintah. Tapi si pepaler, si beritakan, si lumbakan man kala sinteram. Ulih nakai, kala endandai pe pulung gunaman ras-ras, bagai pe mereken penampat man kala si kekurangan. Bagi kamu peristiwa, kenca Tuhan Yesus nangkih ku surga. Pante me perpulungan kala Kristen. Kenca Tuhan Yesus nangkih ku surga. Perpulungan enda, adisinen kubas kitab Perbahanan Rasul Bindu 2, ayat 42. Perpulungan tutus megiken pengajaran ibas rasul-rasul nari.
tutus megikan pengajaran. Ngeluh ia si keleng-kelengan. Endama si ikatakan erdiakonia. Makana ras-ras ia encepi roti dengan ras-ras ia ertoto mandi bata. Endama ulih palas megikan kata di bata. Kala si ikata kena ia si tutus megikan kata di bata. Tutus ngurati kata di bata. Harus ngeterdilo pusuhna. Encidahkan buah kini tekena arah perbahanan si mehuli. Ikatakan pe makana arkiteken perpulungan nendang gelu ibas persadan sin teguras Tuhan ngasup ia erbahan tanda-tanda sengget. Kejadian-kejadian si mejin pe ibas tanda-tanda sengget banci ilakukan rasul-rasul. Enda meulih kini teken anak-anak Tuhan sing teguh persadanna ras Tuhan. Janahna pe tentu si idah ulihna reteremna kalak bengket kubas rarasan ni Kristus. Lang pedi kita si keleng-kelengan kita jekerina dakam kalak pe tertarik ngebengket ku je. Meriah ngeakapna ngenen persadan kalak si ngelu ibas persadan sin teguh. Si idah ndai makan inali kala singgit dayaken tanahna. Duit na ibagi-bagi kenaman persadanna. Enda adibas zaman pandemi enda dakam. Adili kala singgit nampati luar biasa kal. Sebab engkai masa paceklikin genduari. Git ia nampati berarti ijenda mesi idah ngasup ia ngenen. Maka pemerai silit ibas ia titipen di bata man bana guna nampati kalak si kekurangan. Dengan alu meteru ukur kerina ia muji di bata. Iberita kena kata di bata labo pustakenda itagangna nce ibacana ayat-ayatna. Iberita kena kata di bata arah perbahanenna. Iberita kena kata di bata ibas ia nampati ras engkelengi. Iberita kena kata di bata alu encidahkan perbahanan berbagi berkat. Enda minggu tri tugas gereja enda ngajak kita gelah pulung-pulung, ula pulung-pulung bagi bereng-bereng, pulung sorana ngenca gejek, tapi labu kai pe banna. Entah nape kita rusur pulung, diskusi, encakapkan kuga nampati, tapi buen biayanta pulung asangken biayanta guna nampati. Sabanci jadi dakam merapat kita rusur biayana sekelalana. Tapi buen kange biayanta pulung dai bas rapat dai asangken penampat taman kalak si deban. Berita yang dape labo laus ngenca ku ingan sindau. Dinai dakam berberita dengan RPI ku daerah-daerah PI entah kantong-kantong PI gundari pedilik kesempatan ta nempatkan tenaga detaser puji Tuhan luar biasa. Sebab labu banci kita ras-ras pulung gundari ku japa pe. Janah labu maksimal pe. Adik kita silawos RPI sebab 2 jam saja pengen kita je gokama melala kesibukan ta si deban. Tapi dikala si profesional si tempatkan guna berita ulih nape pasti luar biasa. Si berita entah pe tenaga detaser si sampati. Banci melala dahin kekelengan ilako kena. Banci pe perpulungan pulung ras-ras erlajar kata di bata. Subuk PJJ kategorial bagai pe kebaktin minggu. Kita nampati sa alu kekelengan. Guna numpak-numpak perberita si meriah handai. Makana banci melala dahin kekelengan ilakokan. Makana kailit pas kita. Adilit pas kita pemetah nurikan kata di bata turikan. Adilit waktu ta entah pe kesempatan tak berita karena kata di bata beritakan. Si mehulina beritakan kata di batai ibas lagu langkah. Beritakan kata di batai ibas kini ersadanta. Apalagi aditeridah ibas kekelengan enggo luar biasa. Sebab dakam mencakapkan kekelengan sekal ngeriah namikin. Ngelakukan sanginda kita butuh waktu, butuh proses. Adili, palasna kata di bata, kekelengan sini sehkan kita
tuhu-tuhu banci ngerakut kinir sadan takrina. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas kita numpak-numpak dahin tri tugas gereja. Ngata kenca maka kita nggo sempurna jadi pengikut Kristus. Sebab adi sembelah ngenca sidalankan. Umpamana pulung ngenca kita lalit umputan na berita entah pe engkelengi lali gunana. Berita kita lar palas pengajaran tepe banci lepak. Engkelengi kita lar palaskan kekelengan di bata. Siarap ke resursi mulihna pas kalak nari. Ngencak kita ngido-ngido. Nuntut kita perbankai lar palaskan kata di bata. Tapi di kata di bata lah palas kekelengan ta. Mungkin sitah tugas res tanggung jawab ta utang ta. Adi sitah utang ta dendu misa teta sigalari. Pala laki na titanggalari utang mikin sali ngakala dendu li utang na pelati na galarina. Tapi kita nina Tuhan rutang kam si keleng-kelengan. Maka ibas minggu tri tugas gereja enda kita iaju. Ibas minggu tri tugas gereja enda kita ipersingeti. Gelahna palas perpulungan ta kata di bata. Janah kita pikrina harus berberita ibas profesitas skala-skala. Kekelengene sisehkan asa kengasupenta. Asa buat tentalit. Ibas kala si melala ibasia basia nari pe ipindo melala. Ibas kai silit ibas kita siti. Ibas silit ekalah dia kita git nampati. Sebab alu bagaima kita banci jadi saksi ni Kristus ibas krina dampar kegeluhanta. Tuhan si masu-masu kita krina. Ijapa pe kita krina ringan. La rendobahan siapai pe kita. Kugapa pe statusta. Krina kita idilo guna resaksi dahiken dahin tri tugas gereja. Tuhan si masu-masu kita krinana. Amin. Mari ras-ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Perlengkapi kami gunan dengkehken kerna katandu. Berita kerna katandu ras kekelengendu. Bagai pengasup kami encidahkan kekelengendu si serta erpalaskan katandu. Alu bagaima maka kami ngasup ngidah. Kuga belinna perbahanan Tuhan bas kegeluhan kami. Melala penampat duman kami Tuhan. Erbagai-bagai keriahan ukur kami. Erbagai-bagai kange kecedan ate kami. Ras kendelen pusuh kami. Tapi te kami sengayak genduari. Kam labo pernah nadingken kami. Alemi kami Tuhan ibas kinilah setian kami. Gelah katandu tetap teguh ibas persadan geluh kami. Gunan dalanken ras darami surah-surandu bas kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Ermulia kam o Bapa. Sebab reh kami ngendes ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta. Raduken kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idoni enda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kinisran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia. Canahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalemi dosa. Kini keken kula.
kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus. Mari sisehken persembahan ta ibas wari enda. Si persembahkan dage si mehulina. Gelah ara persembahan enda, kita nggo ikut muat bagin ibas dahin enda. Mekapken ibas dahiken dahin ersada, ersaksi ras ngelai. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan ta. Nina, endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagaima arusna kam ersembah man dibata, suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 424 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Isehken kami mbue bujur man bandu o Tuhan, erkiteken lit denga kesempatan kami, gunanehken persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Bagai pe persembahan sini sembahkan perpulungendu, subuh persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan tanda ria ukur. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungendu, kamlah o Tuhan si masu masusa. Labo kekurangan perpulungendu, ibas ia nehken persembahan naman bandu. Bagepe o Bapa ertoto kami man bandu. Nandangi kerina anak-anak kekelengendu si ulang tahun ketubuhan, bagepe ulang tahun perjabun. Simpar pasu-pasundu guna nampati dengan mulahi ia. Ibas kerina arwate kebiaran ras cedaate. Dengan petuhan tetap simberikan keriahan ukur. Ibas ia dalani wari-wari singgo iberikan kaman bana. Gelah malam Athena, ibas umur singgo iberi kendu kempaksa. O Tuhan, ertotope kami man bandu, ibas paksa enda. Nandangi kerina serayandu, bagepe nandangi kerina pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Modramen klasis ras runggun. Bagepe pemimpin bangsa ras negara kami. Kam Tuhan simbrekan pemetah dengan kepentaran, ibas ndahiken dahin singgo itetap kenduman bana. Pasu-pasundulah kerina ngawani perpulungendu ras rayandu rasa isi jabuna. Gelah ngasupe ia tetap ngendesken geluh naman bandu, dengan pe ipake kena waktu nasilit erberita,
Dengan pengasup yang bagikan sinasalit asa silit rezeki singgo ititapkan kaman bana guna nampati kalak sideban. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami nandangi orang tua kami saitun, kubas tandu ia yendesken kami. Bagai pe anak-anak kami si kitik denga, si sekolah ras si kuliah, subuk si tading ras kami bagai pe sindau sirang ras kami, sinusun skripsi bagai pe sindarami pendahin. Man bandu Tuhan, te kami seh bagi kaisi isura kena, ibas pemasu-masundu banci ialo kena. Dengan pe o Bapa ertoto kami, jabu-jabu sir teda ate guna natang tuah Tuhan sinikap kenca. Itotoken kami pe kekelengan kami, silit ibas paksa enda sangana sakit, mekapken yemima berusinuraya, Bapa Mira Surbakti, Desrianti berusur bakti, Arsiles ginting, Nina beru sebayang, Rita beru sebayang, Aldo sebayang, Hana beru sebayang, Nande Bobi beru sinurat, Agnes beru purba, Pertua Bapa ceria tarigan, Nora nande ceria beru si tepu, ceria beru tarigan, Dea beru tarigan, Jelita beru tarigan, Iting ceria beru ginting, Nande Andre beru tarigan, Nande Angel beru surbakti, Desnavani beru sembiring, Serpon sembiring, bagai pe nande corah, Dingen pe kekelengan kami nande Edi Maha, Dingen pe o Bapa iendesken kami pe kekelengan kami, si genduari lit ibas proses pemulihan kesehatan pe. Bagai pe orang tua kekelengan kami, Biring Lydia, bagai pe anak kami Lydia. O Tuhan, iendesken kami kape man bandu Bapa Wela Raswela, dengan pe kekelengan kami nande Nina, bagai pe anak kami Ofka. O Tuhan, dudurken kam tandu si Melias, nandangi kerina anak ndu si sakit enda, gela ibas pemasu-masundu, ibas kuasandu, pulih sempurna kesehatanna. Te kami Tuhan, tambar panganras inemen, perkakas kap ngenca ibas tandu, tapi kuasandu kap si pepalemken pinakitna. Bagai pe kam singapuli keluarga Bapa Richard Tarigan, arkite-kiteken orang tua si ikelengina, goleben ngadap kukam. Enda me Tuhan pengendesen kami, enda me Bapa pertoton kami, pasu-pasundu kami kerina, pasu-pasundu perpulungendu, bagai pe pelayanan-pelayanan diakonia si ilakoken runggun, man kerina anak-anak ndu si sakit enda, Tuhan si masu-masusa. Tambahkan du rezeki Tuhan man kerina perpulungendu, makar kecukupan geluhna arkiteken pemeliharaan du sempurna. Tuhan si memberikan kesehatan si sempurna, man kerina perpulungendu. Bagai pe perpulungendu tetap patuh menandangi peraturan pemerintah, ngikuti protokol kesehatan ibas masa pandemi COVID enda. Jaga kawalindu tim medis Tuhan, ibas menangani kerina pasien si sakit i rumah sakit. Man bandu Tuhan ia iendesken kami. Bagai pe pendistribusian vaksin pengarapan kami, banci lampas pe terbagikan man kerina ngawan perpulungendu, bagai pe man masyarakat Indonesia. Endam Tuhan pertoton kami, kubas tandu endesken kami kegeluhan kami, sebab reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, ibas gelar ndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Mari sisehken perpadanenta man dibata. Kam idilo jadi ring-ring ibas kulana, gejapken kini ulin geluh, ibas persadan ras dibata, bagai peras temandu si deban. Ngit ngekam ertutus ate membangun kini resadan, ibas perpulungan ni Tuhan.
Mari si peteguhi perpadanenta mandibata, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 400 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Gelah kam ngasup majekken kulani Kristus, ibas ersada ersaksi ras ngelai, alo kendulah pasu-pasu idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengen di bata Bapa, ras kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Mejuah-juah man banduk rina perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam tedah ate, rasalam si tandan man banduk rina. Ijapa pe kam ringan. Kam si ikut muat bagin bas kebak tinenda. Kebak tinta godung bas paksainda. Kata di bata tetap si beritaken, rasi pakeken bas kegeluhenta. Jumpa ka kita, ibas kebak tin minggunta, ibas minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Mejuah-juah.